Lipa li si, Mare moja? Sjećaš li se, bato, pivali smo ovu pismu kad smo bili vrlo mladi. Pa i sad nedavno u Krapini. Pivali smo mi puno pisama u životu i to u 2 glasa, Primo i Šekovno. Sjetimo se Novoga Sada, pa Beograda, pa Teatra na Crvenom krstu. Sjetimo se kad smo počeli prve filmove, pa Tvoje Lule, moje Dijane, tvoga sina Milka, kćeri Jelene, moga Dina i Dejana, Koračice, Splita, Pule, Niša i Moskve. Kad bi me ljudi i prijatelji pitali gdje ti je prijatelj Bata, ja bi odgovorio da bi da radi s njima filmove, jer jedino tako može priraniti familiju. Uostalom kao i ja sam. Sjetimo se Kukuruzara u Bačkoj Topoli i moga slomljenog maloga prsta, pa Neretve, Sutjeske i pisme Jedan mali brodić. Sjećaš li se onoga mosta visokog 158 metara sa kojega sam se spušta konopom kojega si ti drža u ruci? Ima sam povjerenja u tebe, bato, i zna sam da ga nećeš ispustiti. Snimali smo i poubijali Njemaca više nego Druga Dalmatinska. Tukli smo se na svim terenima u ovoj našoj zemlji. Ljudi su nas volili, poštovali, bili smo tandem za uzor starima i mladima. Sjeti se Briona, bato, i pokojnoga Tita. Više od svih nas glumaca bio si njegov gost. Čak si s njime bio na ti, ja mislim. Nikoga od nas nije ga tako dobro poznavao kao ti, a čini mi se da nikoga od nas glumaca nije tako volio kao tebe. I sad si ga na jedan put okrivio za stradanje Srba. Vikao si javno na njega i tražio da se njegova slika skine sa zida iz Srpske skupštine. Pato, to su mogli drugi, ali ti ne. Možda svi drugi, ali ti ne. Takvim postupcima pljuješ sam sebi u lice. Evo, toj istoj skupštini ti vičeš da treba pobiti sve Hrvate. Zar, bato, ne razumiješ da ovo više nije snimanje filma? Ovo nisu čvorci, bato, ovdje se puca bojevom municijom. Naša mladost gine zbog nekolicine budalaša, među kojima, nažalost, spadaš i ti. Ja se sjećam jednoga jutra s koji sam veseljem pročitao jedan tvoj tekst u Slobodnoj Dalmaciji s velikim natpisom Ne dam Borisa i Ratka Polića. Pomislio sam, prijatelji i pravi ljudi nikad se ne mogu promijeniti ni u dobru ni u zlu. Međutim, vato, sve ispalo drugčije, što me je i ponukalo da ti se javim sa ovim otvorenim pismom. Nema više Ne dam Borisa i Polića, već ako treba Srbija će i u 3. rat. Ugledajmo se na Ameriku, bato. Ona nikad ne ratuje na svome terenu. I mi ćemo ratovati u Hrvatskoj i Sloveniji. Bato, a šta to znači? Da tvoj Milko puca na moga Dina ili obrnuto? Valjda zato i govoriš u skupštini i tješiš one nesretne i očajne majke mladih vojnika time što ćeš u zamjenu za njihovu djecu, ako bude potrebno, uzeti kao taoce Slovensku i Hrvatsku. Kakve li utjehe za te majke? Misliš da je njima to važno? Svaka majka hoće svoga sina. Pa bila ona hrvatske, slovenske, srpske ili bilo koje druge narodnosti. Što će majci taoci kad nema svoga sina? Što se to dešava u tvojoj glavi? Koliko sam se veselio snimanju filmova s tobom, toliko sad ne želim ni pomisliti, jer da budem iskren, ne znam kako bi reagira kad bi te sreja na ulicu. Zato sam i odbija nastaviti snimanje u seriji Bolji život. A i kako sam mogao u Beograd kad me jedna beogradska novinarka nazvala hrvatskim genocidnim glumcem. Zar genocidnost znači želiti mir, biti objektivan i razumno rasuđivati? 30 godina u mome notesu je upisan tvoj broj telefona. Koga da sad zove nakon tih 30 godina na taj broj? Shvatio sam da sam svih ovih 30 godina ja tebi bija stvarno prijatelj, a ti meni samo na ekranu. Dizali smo mostove, bato, pruge, barikade, pobili mnogo neprijatelja, ali sve je to bio samo film.
To smo radili da bi upozorili generacije kako se to više nikad ne smije ponoviti. A što je ovo sad? Ti si se prebacio na pravu scenu, krvavu, gdje se stvarno ubija. Poznala sam jednoga čovjeka koji za mene, nažalost, više ne postoji. Volija bi, bato, kad bi ti došlo do mozga da shvatiš da ovo više nije film, već zbilja u kojoj se, nažalost, puca bojevom municiju. Zbogom, bato. Ma su proklettinje